Mamunyina kwa badem be NYANSAPO kasamfoni so NYANSAPO no wage so de ama me say sane no badwembem sa me hwe NYANSAPO ene yano ene eni ya de eni aba be kirem e wo nato a e wo amekum kakra bia amodu wayek no nene ye bedru won ma na eye Divine World International Chapel akofar back and the woda ano eye Bishop Adonten Boaten wono enti ene yedi yeni achem wo nato yi sa ore samria Asante ato na wonmu ewramu e wo nato horom na ni nyina eye adoye a Bishop Adonten Boaten ogina twe konkron so na se de twe konkron eka no se ekunafo ne wo mu hia bie ni wo mu a wo mu hoda so mu da ne duafie wo ye won madoye a nani je ho no sa pepepe e na asafui ene kofar bai wafade ato no ho so afi twa mu no beto odwase nipa bebro be se empemienu wo ye wo madoye na ene yinso no wa hyase a wo be ye no na de yeni e de aba bepie mu hanom na de ebekoso bia wa ha bia no madaroma ye be mahu na ye twa mfonyi e de akyeremu e wo honom enye akyede enko a ene enya ne nte se eba ne mo no mbesa atonsa asa edidi e wo ahase eno na NYANSAPO amia bepie nti ye ne ba kumienu bi bedi nkomo abra enche ne dwumadi no ye hyase e wo honom Mami, my young Casa Crasa, Osha and Adoya, Papa Bay, I say now. Oh, but me fans of Wayadi. Your who and Shranopa, Yango and Shrano, no Yanakuma Swadi, man. Baby, I always can a friend, Yamishan and name, your dear brave, be aircraft, one way a mobile. Your dear brave, be on she and ocean and name. Now, oh, Mano, Yan Sunny, whom mother be your best idea, Yaman Canon. Ya mame baako a wono so yene ne bedin ko mame so hwe afefe de adoya Reverend Bishop oye ya de na abeka age yansam kura esewrade sewrade maye nyina nkwa ya de wo hwe awrade nya ne moho ne tembia wo hu ya mobo ne egusua nyina afo eguso a yene doma won ma bani bie ya mame no mekurafo no bie eguso atwe nko mame de na abeka me beka se me kuro wiye ni adwuma bie de mo a ese de boaye de ni ato ye se frɛ ye si emra ne ye meje ye nti ne de baaye bibi na abeka che Bishop der ma pekye se Nyankopɔn hyira no ya me ma no kwatente no wo na hoɔde na afi bia wanya me kunafo ye da na se ma me fa bi so ya da bookshop ase bebre won adoye a waya me kunafo nyame ene ye de sere nyame mpa ibɔ de ma no se awrade nkoso an wo mo no do obeyi aniema wa ye free ehu bia awrade nhye na namu no ma ne bambo kese pa ye da Bishop arefo yeguso a ewo NYANSAPO kasamfoni so sa wo hwa menya me mame baako e wa hanom na ade abekensa echirema wono so eyi okurani na ne kuna ye ni mu no wasa afa enyanka sa wo hwe mofra mienu ya wo mu gire nchen ya tese wo mu ni obia ene wono so ni obia enso wasa afa wo mu a wo boa wo mo ne no na ye nwanwa ye ne ebedi nkomwe ma me ye mo akwa baba NYANSAPO kasamfoni mejo abrawaja na empomu te sei yesu adomo so mo te sei na eside na ye na okurani a wonu obia wasa akofa enkwada wo mu nsu nu obia eboa wo mu sei na ate yo nokure ni nyina so ne se be nkwalai bo mma me ni ho papa nso ni ho ya setina mo so ya pa so be de ebedi akwa na ho asem wo de ne onyankopon na ya adomo a etumi kuta nkwalai ye diminto so enti ene ya wote se Bishop Adonten Boaten to nsa de afremu amuni bie kunafo ne ade enuan ma wo muti wiche mu ene mo bedidi wasaya adoya aka ho no se na ofa no me de nyame ase ekura mete sansam na eye me de na sa ye me nwanwa so kan ho we se be nipa de asetam ya na edene so wanya sa de wan fa mo ni panso na asetam so ya pa se be metuma ni ba bia ensa won kola ya ni me wira kokora asuma me kai papa na din dodo asetam na din pa se be mu kutam na din adidi man kasa kora na kwa wo ni wi asiti kora no a da hwe san kola me ni sa ka me ho kora no asetam na ya pa ya papa ya papa me wira ho kafra se o hwe din pa din maye asetam na din
tena mden kwa so aka mo ha mdo mo so bebedru ha se Nyankopon be adom a betime kuta sa ben kwala ekura mama mo kwa de kwa na ye meden be se mmeka sa me panimu na kwala de oni bibia woni mo hwi just a mia no meto ama mo nyina so nya bia de ma nya sa de fa wan fa mo kwala ya ana eden pa mame ye jawa mo akọ kafra minsu eden na abeka de akire bishop adonten boate ka kira ne se onyame nhira no so Nyankopon kana koma otumi ama ya do yen so azabe wa di bebere na menka no ho pa na be ya man bia Nyankopon nhira so ma no o hyene din wo honhom ne honam mo no fa moye na sabe ye ni bie yen so mfa se dem fa ma asafo ye ho a dem nyina so hazese na moya maye ayefo na yese eno no ye maame okurani a onibie na wasa akwa emofra mienu a wono nso ni agyanina na ono omote mo ankasa mo nim se de sese abrabo no musete komo ani ni di adani sun adana reho there is a bishop or bepepa nkrofo anim ni suo a chese obeye adoye nyasem so hwe a edom a ababetwa ahiem hanom enye asem totoa dodo na aguso a wono ba fie twa mu nipa beburu be sempem mienu ene enya nente aduane a wono wo mu didiye to nse didiye anone nsuo wie sa eche wono made sa pepepe na enne so hwa anato hanom wono asa ahyase a wono de numbers kakra na obudi ewramu na hwe pono a yato e wo honom a beka se bia ayefro bi ena eba so enso sabio ya ma menum a wo mu ni bi wono epono ena bishop adonten boate ne domo na safo wono mato no wo honom a wono bere se ne be bibia because nyansapo yeguso a ye wo ha enne de bekoso wa ha bia no ye hye mo bose ye betwa homfonyi na ye de akyerem ohwa abo mu guso a ye ahoboa na afi obia ya ye pepepe se ne be ya enkofa enkyere so ne ahokyere bia manti wo mo bae no obia ekura ne kada afi ena empanyimfo ehwe na afi ye bodin na no awuram kama afra se ebeto odwa se nipa beburu be se apem ena wo ma won maduane ema wonum nsuo esa eche wonum enioma ede eka ho afi so sa ena reverend bishop adonten boate wono so oguso na wo sa ababe ni prempre ya sa me sa wo hwa eye nat ho eho ena ye gina nyansapo ye guso a ye de eho mfonyi ene ne ye koso ha ba eti koso na de foni de eche bi eguso ane ne maame no bi ebo nkomo maame mi sa won so ano asem na yeni nkomo kakra maame de na so be ka che bishop adonten boate ne me kan se wonyame wonhyira no se na doye ne na basa kesi a wo ya makunafo no wonyame wonhyira no ne a wo hwere ye bia nyame wonhye na nan mu amen amen a bible na se twe konkon no ka wo se hu akunafo mobo a eye ade ba ko a nani gi hu yie pa eno ene enam so ama reverend nani age a oguso ye na anya sabio won nso ewo ohaw adidam won nyina nso bi eka ho ene reverend be yo mado ma me maami eni enkomo kakra maami eden na be ka de a kire Reverend Yankopon hyila ne papa afrase wo baaye ne doma wo che wo mu nooma ema o mu de sidie ko ofie no beti me de menya baby pa ntente bi anso me so na so mpa na me boma na me tan so share no Facebook Reverend Yankopon be no ne nasifo nyina hyila pa bato uye kunani ni do me pa cho bi disable ni mentimi nya adwuma bia nti se ekunafo na ekwa ese me di actually opon kra mi wicture mi wisukra asai mi no obofo bia nso woto bia ma me nti mi nim se ne de a Yankopon be ma be hu reverend de bia ne Yankopon aya adom na menya sika koto bi ne na me be kasa amen so hwa ni ye nua sebe wono so etiwiche mu wono ene ene ne kodi nkomo wo se wonye kura ni de nenso no ahokire ene se wo hwa ni hwiche otimi kura na eno so asai enti ode dige ede bai se woni ye nua no makrafo nyina e ba be kan no nim se ne nyame be kasa ama ono nso no bia na nyame aye nadom no wonya hwiche foforo kura ede aye adwuma yeda so a e wo nato hwa na yeda so a ye gire ye ho ya maame no poso bi wa no amrewafo ni bi anyini pa wonum emfie ekọ animu a wonum so ye ekọ ho na ye ne wom so akwa nkomo sanse ebinu fie kọ nkan pa ti ye ni bi nso bedi nkomo na fe ya je wonum so adwenkyere e wo honom me maame ba ko wo ha hwa ni fie kọ animu yie pa enti ye ne wonum so ni nkomo maame
ayana wote se Bishop Adonten Boaten atunsa afre ye ma menom ye nananom ekunafo obayema doye ne mu betunsa edidi ni ade wote ye ne se pa na osi efa no yo ma ayame de se wahu ye mobo ne ma menom mobo na watunsa afre ye ne woni edidi asodwem nti ene ede na abeka kire papa nyame nhira no awurade ma ne nkyire wamana kuma pa da bia wo nyanka ne nusia mobo na wahunu ne maame num sabi wo mu ni bi enso mobo yeda se maame di insira na ode ama Bishop Adonten Boaten for sambe se wo hwa se de edi ka kire mo no samre ya maame no akunafo wo mu ni bi ye nyanka nyina ewom wo mo nso asabi wo mo didam wo mo ne mani wo mo nyina wom samre hwa won mo ahyase a edom na eba no age won mo akonwa dada e wo nato eho na yiwe yedika aka ede akire mo twa konkron no ka e wo Deuteronomy etie dunum ni chemu a eye nso wo se mumu bi ekwa ahokire mu na sabe wo mo ye hiafo e wo mo ntam a e wo sammu na mo ka wo mo hono mo boa wo mo na mo pagya wo mu sa pepepe na Bishop Adonten Boaten oguso a wo ye e wa hanma enye asemketo Deuteronomy ho a wo sa akire mu se eye dan a wono an obo ahiafo no osa ebo ekunafo enti samote a eye de ye ebi beba montam so wo sa wo tra wo nsam na afi wo ma wo nsa eso wo so na Bishop Adonten Boaten World Divine International Chapel oguso a chese wo yo ya afra se twa mu no wo yo na afi nso oguso a wo yo a watete na hyem ti so wo a won matena se a enche dodo na beba na se ahanom aboma na dwumadie no so ahyase arefo ye nua ba ko ababa be pia hanom a ye pese ye ne wono so di nkomo tase hu na ye nwanwa se ekurafo na Asia oyo kunani ana tie be bisa ne din na ye bisa na ne nante se wa ha nua mpacho udin de se media ne afianga no afesa mu amate se wono atu na afianga na ha de wa mane oh sabi mpredua sa da wonim no twransam no krampo kasa do humo brohu fo mobo no o de fam erade na wani twese kotokura du eye wowuo wadane atwede aye nkwati no esan wowuo nti akunafo nso wo ho na sabi mpredua sa o twejan ka wura chichiri ye na cheso oda bobeturo ase enti na Bishop Adonten Boaten wadane bobeturo ama akunafo dwumadi anyankopon de hye ne nsa no sene ohum okurani mobo no onyanyankopon anim adom ensia na nanom so kan sabi mpredua sa ye die biem ne mo ho ani aden eka na sabi kurani be frefita so a na free sabi mpredua sa ko twa mansa no ho mfimfim ntra ko twa mansa no ho mfimfim ntra Bishop Adonten Boaten da ne ko twa mansa no ho mfimfim ento so be makunafo edidi amen obi ahumi o TV so mama efe obi kura ni misem ye oluman akokora bi ohun me Bishop Adonten Boaten say ekunafo no mla mehu na afianga so oye young guy kura sabi mpredua se ba bia mpasere ewo no eho na okunafo so yi na sum di tie bie what ya tie pese ekunafo oyi wona sum no tie apasere no se ampa omo onyankopan ni ku won ho no ba ne da so onye den ensan ye Bishop Adonten Boaten wo ho ya onyankopon de atu na koma so se onu onyankopon tie mo brohu fo su ni tin on fa se de mehye ekunafo mfrum ma sabi mpredua se teso nko anante odan obako fo so nchire danfo na so odan fo so tie a sabi mpredua se nye kurani na eden epata no na kurani na so no ate no ohia do obeto ato a Bishop Adonten Boaten obeto ato de ye beboa ne nyina ya to ato a ekunafo onyam ate ye beto ato a enu tina afianga wa ha no enti de America nyina se Bishop Adonten Boaten the man is blessed na on pese enhia be ka ono nko aho enti na mka say this blessing is autocratic blessing very autocratic version enti nyina yaba what do you nyam bete me na me ka cho me manim ne enyanyam enti me dimati nyam wani me nyam tu bi machinya ne manu nyam ena me de ba beta ye chire piao me da se afianga no oso de nanim nyam nti wode na chi nyam ene nanu nyam ena wode bete chi dan se wo hwe wo kasa dia nanu de enyam pa eti yanso ya wa ha ye de ye wa animonyam ni bi nti ye de ni nyina e de ba bete chi na ye de amamo ha Hallelujah.
Every community I
machine di wo fufue me sevu me sika o bisa Kennedy digital me ni sika kra na makofri na mama kunani bi asset up set e be ya ne ma ebedit aluti ejuma etaba ko obi bisa me se na ya me kasa me kuna fo me ye kunani ana me nya kunani but I bet me up to me anytime any day anywhere aluti no me fia mo se Bible se wo ya ma wo nua no na wo ya ma rade ti papa se abrofo wa ya ma wa afedie afibia wo baga na kumate last year ma mo ba last year no ha last year kuna for 2000 ana me bo e kuna for 2000 na mo na ye de ma mo no America police for any soldier for na so aye de ko gu papa office wow and I was so ani na di ba Ghana na ye chama mo ye woni pase ya mo mpa ma no and next so aba na na de pase ya sonko and it ya mo bi atna se ye de flower to anim ya hihya nioma wa ha eduane ahodo wo ho empanifo pa na esem no Obaapa Christy ba Piesie Ester eba ajoto fo na bebre ba be kan o mo nyina be bo ya se woni di ya na e ko se bo ni na wana baba pato plan france right penifo e wo ha bi na mo kwa so ba penifo pa me bra mo be dwene mo mo nyina be ka me ho na ya beto mo pono kama ya de duane fefefe bisi mani ya de entrebe ka ho ya de empire zo ka ho ana ponche na ya de pa oh asese na mo ne ya de pa na ansa na me kasa no sana me ga ye me mpo na me ba na efese wo mo di machi ene mi fra America to be pray so me yo mo nyina kire what say oh mo ne de no mo na ase mo oh mo ne de no mo na ase mo oh fra ma be ale ba mai I go so be re oh me jo fra ma be mo ne de ma no so or your softphones mommy bre what's it bra e be o tu yo ha mo nyina mo be so the season nice so from Nigeria America mo mo sama no na ko po shira what's it oba be so no mommy no place writer or your evangelist oh man of America mo mo sama no oh mo mo stay there no Yabishapa Cindy Obaapa your voice in New America are you here that man Cindy and also what they said what Yabishapa Cindy also for Mary for so for Penipa what you did the man oh as a television also for if I told someone you did the Asante and African we are trying to Apostle Balina Brown. Apostle, what you did there, man? Apostle. We are the madam for Apostle Salamuache. Oh, you did the make yeah. You did it. Mama Apostle, very componsa. What you did there, oh, Kabini children. Get to the castle.
ma bro aba mo di ba ha no se nya meti asienti anye sa biom de bia Monteli Paul. Nancy, we didn't care who cry. Namiso. Nami a janka. Miss Ranapa. At too many areas. Not areas, and I mean, you knew of minima, maybe one phobia. Now, Miss Ranapa, not a pomodemia. Maybe our one issue. I told you be the vampire. Mama Meneso. Jamaica Chinese are few in Nipping in Abibirem
serenda. Bibi nsi ma munye ni jeda. Enti menu monya mi hye ni enti me ka che ba de se ni meba na. Me de aduane be si wani. Yes. Me de nsuo nso si wani. Na maka to so mama nya me do wote. Oh, me do wote. Ano be se sa wo shabra. Ano be se sa wo bi. Ano be se wo. Ano be se wo. Ano ma na si ye. Ano ma na si ye. Amen ka se pa. After you dignity we is what you answer we did. Yes. Now no be a chum. Na obi shata be na ani pa. Ansana. Me so me nya bi ahye. Empapwa se obi shana ordinance na ni tunu chia. No be bi mu a. Me ka wa ache na madua nya mo se. Sike bi na ebu me so. Ene menya no fofofo be bi o cha ni be kira hoda. Na so nya ge yi ni be kira ha. Me ka se ko abra wo. Me sha ko na ko abra wo. Amade ma wo pie. 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 Santi e boko. Edu be bi o hienti ya mo me wo akra. Nanso onyeni abrabonti ya ni ba me papa kro. He ya ba man. Obi ana me ko brofu so ya me ko to by man LA primary school. Eji an go boss me brofu nya ba bia me chance ni man chance ye na wa ko LA dia. LA primary. Teacher no come brofu was a wine. Me bisa say there wine or say wine ba ko just one. Te ba bia me chance pato se mo humia. Mo nsoro ni ona onyame kese pa no ne menam. Yes. Me se mo humia mo nsoro onyame o ne menam no. Ona dia o. Ona nso. Yes. Ona boso. Yes. O ti na me dia ye de pa. Tie me ga dawati ni shrawa nsana we didi. Yes. Me tena ba my there 3 years. Ena me papa emi e ba e bi obefa me ko ekure bi ase efra wa abore abore so ho na beti se ke etwem a that is 190 3 hours that is what be group kakra I want to so no say aeroplane am soro a that is so ye bi nukru enti ba bi ana me hye ne pa se me so me traple mu na bi nsida Sana matraple mama me na mo produce to Enti obi a ojana dem a ebusia body mo na enti ya tena wani mo nyam so obi ni be ya tena wo shadra so obi ni be ya tena wani mo nyam so obi for me manu jo mami o jawo jawan campaign I'm so no see bia yes I can do the draw a check to for a match one obe for 1 year one pa we here yes onye no nyama na ye ne ya enkofo obajo nso na ye ne ya we here dey nya ne fe yes e ka ko akwa bre yes ya ba ni jo
Amen. Every American embassy, I will go visa. Me do na me won so. Esan se be dia na me wura na me na mo no. Na me ya me obi ana me na ma na me to ate. Me kana matamfo tuna be bi ka me ho asem na odi matamo a. Maka je se so ho na onyame o sha no ni mu no. Onim no. So me se me kana matamfo ki kan sam we di matamo a. Maka je ni se wo nyame a o sha me no. Woni mu no. Me wura embassy ono na me so na me nim dia meka madam fu bi no boa na dwom paper no se me fa ko try obroni no hu me no maso mo kan first me do na yes me do am chant me kan good morning and I say good morning, you are a very handsome bro for my so just say me want friend mo yam mo me yeah mama asemi me baka me nyanka me ma meti ase no ba hwa ase ade am ye yo yes me nyanka dance ya media che me ma meti ase sa oya bola oya phone oya de tantan ebe bi o jina me che hwe me am nyine kaka san kwoti ase no hwe de nyame de ne be ya ye ya ye anka me de nyame asio yes e ba pe mo misu ma me so tie obroni ni ka sa bia no ka che me se me go America me go this na me so na o twe be ma go di 20 something years me say na o twe be sa me aka se ma no o say o me sa me asem bia bio me come 12 o'clock na me meje visa na me go America fa o sa to ano me be go fa o sa to wa no nipa ni bi wo ha nipa ni gine samo obo wo hwe wa hyase any pen found ya udi kansa so se udi kansa se na ya se wia mama onyame na mabom so ba be papa power you about to overtake you ba be power ana kase pa na du contact me for answer to one ya fa o se nyankopon di adom to one so a mitimi du ba bi kasa no bi akasa papa o kasa Come on, go to me kasa se me jira hano esu wo me kasa muntie ni yo sima me ke me ne me yire nkan me ne ma sofo nkan esu wo me kasa me yire me kaya man kan cha na me ka cha ne sa ama awara me be wa wo ne tie me e bia me ko fro be kasa ga na kan but me kan me kan cha ne se me obi a efi me mo France Mesusa na pempeso ama bedu no nyame ehira yes nyame ama me bia basila yesu mi na me worry say obe madamfo na wa boa me say esu dudu am yesu obe mama rechiche na me je yesu isami ka che ni say eya me try say me yesu mi so am fa cha wate eya me didia Obemu sa santa ni asa meto nyanyu mo mi di suni ame opuo eni baby ami fre amani una me hunu eya o ma fam otan de do o ma fam enkofo nchen atinla sina yes eni atabidie ni ejawo the message is say no ebe free when you say na me tell when you so because of me yes in them mu bi wa ha mukunu mu ja mo ase esum edrum mukunu mabusuafo efa mo nya hwe mo amabusuafo so emfa mo enya hwe enipa ne bi atra say mo bi eyenie se na ofisi wonya kunu and I won't know Shimono. Now, son, I'm a fatu, say, if you're left,
obi mo po pe bibi na opie wa no ka se ni pesika me pedan me pe ekunu me pe yedi ama memma enhira a me bi to ano so no opie wa no kasa oni pentime kan so se there be da no be pie wa no atabi e be ti atu amen no be pie wa no atabi ni pa be ti atu amen no be pie wa no atabi ni pa be ti atu amen ufie be yenhira umma be yenhira obrabo be yenhira ube yenhira ube yenhira ube yenhira yes mausana wangu eye nyame na wakase ha said the muko mu ye na enye o mu bere so mu bewu obi wa the fact say wako wa ina bushia mo keke no ye kan epe wo because oba na wa ina no ne hu ye bushia fo ehi obi also the fact say be ma na be wa ro ba bushia ni mo no be ma na be sha odi ni bushia fo ne be kuno Sebe ya obeye kuna na wani anye na umaye mobo empese mesu awo wani but ma enye yi na me ma ebe wana to me kaso ati ma adanse kakra me dia we bo ni esu me di o me ba bia mo tina me no me ja mo bi pe na eni pe bu mi atanta ye because omo ya me ya me ni obi ya nanso se na me na basa na me ni da so no enye ni pe Nyankopon Israel Nyankopon se na me na mo ami su no na ohwa ne free so as a bele gra me ni de o sino do ene se me na ma bro chire
No, Bonisha, besides me, but all your henny and I'm a brooch. No, Bonisha, as are you a prince? Yes. Yami, and you need to ball a song. A man forgot him. A man for England. Oh, you know, the Lucas here, Kakatim is a baby, Yami, and you will see it. Yeah, but in the master wish, Lamia, I didn't know my place. I'm out for I am at the time. As a minimum, you can be a man, and I'm in the papas. And brought me so what they catch them is there. Oh, my nipa boamia. Anka many munyama medina mono anka obedient ho bana minye da so na enipa hu hwie mfinimu sabe we munyam me wo nhira nanso onyame de me hye ankrem ana obunu me se me nko etu gbogbo metia na no eni ana me na mo no ne kwase me nya hwe no eni ebo mi din adonten amen boatsen na me ni pe nyina etutu o manchi one no why be ye ofrehene on sound ya tu tiri sunji ya me adum beto mu bi so amen ya me nchira beto mu bi so amen on sound ya tu tiri sunji adum e kai me no yes sa adum ne ebi from them a simu be so yes nyame be ma ye dia to mu bi so preko amen ti ma usan na uti na ye ko me ka say ye dia 1000 onye ena nya Ghana city so u be ye you be ye sika ba mama me hwe aduma to bi so ensira to bi so power to bi so ye dia to bi so me wonu say abro no man na mo simu ame bi so yes yes. Receive it. Yes. And also. Yes. Yes. And also. 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 Yes. 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 Oh, banana press. Oh,
ase ni si o sese. Yes. O shabra sesa. O debra sesa. Yes. O jabra sesa. I receive it. Ah, me wuro sa upon no ma fita e si o bitu sese ya. Receive it. Jesus. Jesus. E wadi ma ye dia wo fa le ka so. E wadi ka chante sa ma no ba sa ma na wadi do. Jesus. O ba wadi o sikani. Jesus. O ba wadi ba mo ba do. Jesus. O ba wadi ba mo be jira wadi. Yes. Ato no so. Yes. Eni pa ni sa jame che. Yes. E mi sa ka wo se. O na mi sa ka wo se. O na mi sa ka wo. Ye dia to so. E sra to so. Ado mo to so. Yes to so. E sra ma wo. Yes. So good and so now. So good and so now. A bonfire and from a foot and more so. Yes. Yankopon some be out of yes. E wa den shira nya o chefa. Jesus. Ya da akoma so bi amremo ma. Jesus. E wa den peja no ma nya kes. Jesus. E wa den sha no nyu fi mo. I receive it. E wa den sese o fie. I receive it. E wa den shesha o ma. I receive it. E wa den shawa no mo. I receive it. E piane no be die no. Akomo no bro be. E piane o be die no. Akomo no bro be. E titru for be shisha. E ni pa kase be shisha. O be die. Hallelujah. Hallelujah. You will never know you one. And that won't know free once. Make I say, Nana, me papa and mammy. Mammy, the kind free me. Anopa. And your papa, you could not say, your wife, a free. Now, your papa and a man, or one, and a whole was your former. Now, oh, yeah, not Jason. Or back. Eye baby amana mabaa ewuno oba ekwan so e na ka bi be bo no so nti me na nabaa woni de ku no omo nyina ewuda hallelujah se wurade ya wato na se wo kwa na wo beti ya tena se ya hwe mofra no a wurade kwa yewuye oh me si Yesu kwa yewuye now so I would have done some. I was some of it naturally. Now was shame of Rano. I would have done more day. Let me fatten the fashion of Rano. Let the catcher will be so that why you ye. Did a man why you cast away you ye, baby. And then I want to see a no. And if I high five, the catcher necessary. Sasia necessary. Sasia necessary. Sasia necessary. But I am ye. No pet one son, or pet one son. Oh, pet one son, I would have never my yet to do for. I would have never one show, one show, one muscle. I would have never one the power of the show. So they were home one, the popular public
Many America binding come say. It's one Emma me if you can't find from West. It's America band the coin say. Humanitarian ejuma omo ye wa ha no America flag. And to ejuma I dey we so be America no ko try wa embassy pen. Why be man ko an. Oh, bonsa na so ba le shop. Enti ade kuta me. Aya nipa omo po nipa dasa. Omo hwe omo po aye fo omo po ama. But omo po dasa ma Emma ebimu so sere se ne enem ye be sebia enti anunti enipa ye di kind American humanitarian award ya ma no ye de man na ya asantoa ejiso hima I don't want to know mother mama bibi mama nyesa So na maso eguso amotwe na mutie no sami so happy smile prophet I don't think boatin ne dwumadi nasia na ye we sami so odi hye ba presela na afi Piesie Ester waye me yie ene wono amu eni ntini atwetworo ebinom eye asofo nom ebinom ye adwomtofo ene wo nyina aka bom a wo mu di obia afi ne ye maame no mahyase a omu ejiti ho enche ye ne wo mu didi ni bi ebedi inkita ho na afeye yade won so adwenche e de afaunti ego so a e wo nato a chese enei enye asem keto akra adwomtofo bebre na ya asantoa e baaye Bishop Andam Aba Matedisie e na afeye sofo pon nankasa wodi ndwumadie no wono so awa ha ebinum fra America e na wo mu nyina do mo no nyam beta akire ye maame nom so akwan bebre we free ha e na wo mu nyina de anigye e de abebo ma ene ye sa happy smile dwumadie no e koso e wo nato kuma se ya ahwefo nyame aye yadom yensa aka Piesie Ester waye me yie enwuma otia na ema wo ho adwiri wo e ka brabo mu nsam no yenya onu amu ankasa wo ha no nti yene ne bedi nkomo kakra e onyansapo kasa mfonyi so Piesie wadaroma ye mwakwa babanya ya me de na umpomu ti se Yesu aye yenhyira bebre di nyansapo bedi ka bisa pa but I inspiration behind that waye me yie song ne say waye me yie enwom ne de eye abrabo a enipa afam eniema enipa nante bi mu pen a megidi yese wo so bi a wafa the same thing mo na ne botae nyina ne se ba bia kane no na ye wa ana se osu bi a yesu pen ahokyere bi a yafa mu pen
any baby and ne, a radia domodia bedroom. Do young fa ye now so say a shake caneno, na ye shana, a chess urade, why yebi, a uradia yebi. Nti, why ye me ye you dear? And your baby and near war, any dear radia boy, a dear bedroom. Bia wonyum ba bontena ade aya na yesonko wo mu ne se sede ye nkrofo faso ye wo munyum ene wonyum no eba aya na ese the way esi eka akoma no na eka abrabo mu nsem no eno na ye nwanwa we nyina ye ahokire bia wafa mu ana se wo hwe de ekoso ena wo de tonyum eye niema mienu unsem panifo bu be se ba bia wakọ ho no ye ka se ka ho asem a utimi ka ne ye ya fa ho kire ne bi mu ya famu bebre nti de bia me ka se Piesie me nwuma ya meto no mabrabo eka ho me life eka ho ena de ye te efri nipa no bebre so nchen no eno so ka ho ya hwa brabo nipa no bibo ene ma ekoso nipa no bebre abrabo mu no ya hwa we no mu nyina ne ya de aka ho de atwero nyom ne ya kire de awurade betumi aye nti saa na ya na etie enwumi ya wo de ba yeye no kwasem nie mi se me da ho defu abaako twero ni nyina esuato sanse ese mabeka mabrabo mu nsam de akyerew obi atie amana koma ebubu obi atie amasese no hu ne wonye onwumi adane su eden na wo de meka ne se eya na sometimes ye tears of joy e sanse ba bia ya fam ene ma ya fam a awurade ya dom dia bedu ne no ya na kane no na ye di aduane obi aduane a wadi amana ka no ena na ye kosere na ye ya bedi de wobia ahya wo mpebie ma wo kotoro gu no eno ena na ye na ye kokosere na ya ba behye enti se na awurade ye yadom a na se di pakro wote wona se wo kai se brebi atwam pa na ya to ne di bi se maami we ne wono wabro mo se abura maami we de ono no edi ama no eye din bone nko a na so no ohwe se ne awurade ye nadom na wono atimi to bibi dia eye nsira na ma na ni age nti obi wo hono ma ena wonu se the song no so o maami bi was it this song no metie nsem no but there is something emotional woman ene nyame tumi a edi akire no nyame tumi a edi akire no ena manwom no esan ye soro nkokra mami I have verse ne kakra kanine dia no di ni mi na ne onfra mi se bio osro nyankopon sesami dio wayemi yo baby ama bedi etode ye won senyame yampo wahu ahokyere nti matade ehemi nyina na medi atade foforo bi atetem ana wadum ya samatade foforo bi wayemi yo nti ye urade ye brana so chegum ehumritu Bidim koto dwemetie mu free ma woye mu se adum rapo amio emprempre nyankopon ne oba mi wo animo mi hia wo mo wa anu nyame ne yima wa na wo hye sense beat ni shasia wo se ese wo wura different. That's right eye sa na tie eye wurade na de dom ye eye adum a wurade na de dom ye esanse me ankasa se metena se kai ensema me de twro nyum no a na eye me se enye me na mu eye wurade ja wa mo akwanim se onibre afutu obai na ode be ma enne emabunu obi a woko ye be se me ka che wa no se ehia wa memu se hia wa ewu enya wo bone enka wa no aduro na ebre papa bi eba ma wo a wani beji wo mu na ya dance di e dia ma wo se wa enya de wo komuna no a wo ni dance etitena mu na Awurade be hira wo o Piesie Ester ena yenini edi enkomo ayi nyansapo kasamfonyi se yemamu nyina mo ene hwe ewo ho no mo arefo edaso a ewo nyansapo kasamfonyi same se wo hwe a yenya prophetess of mami vida na edi no memo ono aboni nyina se de nyina yenim no mama ye na dodo na de frɛ no ye be mena boni nyina na fe ya to ankomo no so odi foba wadaroma udi ni nyina de sei Epaucho, may the prophetess Mrs. WIDOWS say.
Prophetess Mrs. Vida Osemensa one year in the airborne commune. Yakacha Muse and Yababe PM Bishop Andam Boatin, Nijumedia, where I don't think Boatin, Nijumedia Wodia, happy smile, and yesterday, and no Namam Yabe was a jab as a body at the account, any bedding come. Mammy, Yenim said when need J. Ekunafo, Yenim said when need J. and Mahu, a dear and a sound crying, and my baby, I better said you made now one Casansu Yishebisa at the man and money. Adeɛ baako a mekyia matiefoɔ nyinaa ɛne ahwɛfoɔ adeɛ baako a mehu sɛ baako asetena agya enti akunafoɔ deɛ obi bia wɔ ne ma vida no mu sɛ afe so a mankyɛ akunafoɔ adeɛ kɔnyini pa bɛ 3,000 enti adeɛ papa yɛ ɛyɛ me nwanwa na ɛburo ma adwene ne menti aseɛ so meti sɛ ɔyɛ wei no mepɛ sɛ mede me ho bɛwura mu na deɛ ma wakura nso ne sɛ me ba ye menya award mienu in fact me ho adwiri me sɛ adwuma na me ye na me kɔ a me ba no wɔno we akyiri nso so ɛho adwuma a me ye ɔse me a me personal menya baako asɔre nya baako enti adeɛ bi obi eye bia no wɔnkɔ so ano wɔnyɛ yɛyɛ menyame nyame tua yɛ ka no na wonam fam nso so no ɛbade ka obi akoma eso share ni monyam ebo nyame afem in fact ene mani ajepa prophetess se wo hwa ene obi wo no ma sabi onyame ato ne nsam a owo open kura so peso ya adoye nanso ensem ekoso wo monten ebi kura obi beka se wode kwaje bibi enti amasa nipa no ohu se wo pie na waye adoye eden na obeka de ati oh ye papa bishop adontin boati nyame wo nhira ne biem se wutie de obi kan wonya adoye ya adoye ede menyame ya nyamfa manipa ene yentie de nipa so ye de eka me was of my vida say me ya adoye papa me ko hospital ko ye bi wono ho kire won me boa wo me ma bi musika ye adwuma ehwe school fo bebrebe me ntie nipa me ye menyame atanse me ye kra me media kra anya de emam enti dem pese me kan obi wo bi na o ya ontie de obi kan onko so anyo nyina katua wo soro honam fam so no obese anya katua ti onko so anyo wonye from America to Ghana yes ebeshira me ma amen na udidi e die obetimi atwa na ase me pa cho bishop nyom ne wo ho e kan na me so ne ma ana se nya me wa chi yo ene ye de Oh, Bukuma. Hey, mommy, you are going. Show me. Just let me still young, still beautiful. Thank you, mommy. Bye-bye. Hallelujah. Amen. Oh, Hassan Bessa. Yes. DJ Young Boy.
Okay, then Yamia say, a Janyamia Roma, Yamia, me papa, me, I'm a bishop, on ordaining me to a reverend, you know, free US, America, Baba Boame, Emma May, me 20 years. Yamia Domene, and a Phoebe, our yard, or Yakasiama, and Kunafo, Intiene, and Obeyan Wokumase, not all, Meboa. Aha, and you know, then you free and crying. See a Baba supporting because Bible said you knew who's no. Once when in soon, you know what's written so an answer. On a mesre, Tia was a menso, a drew mra, or near Dofo Bessere was some so maybe come home. And 2 whom me were ha. Now me 9 Chessie, I don't know why I mean grandbonnet. Emma minstro, Emma minstre, Emma minstro, Emma minsreda. Emma minstro nyame, Emma minstre, Emma minstre, ansana medi. Oya sra for ya na ya o. Anyi ma ya wo de ba bonten no. Se de ya ne sika koma. Se e ka brabo mo nsem. Ya wo die bi. Ya wo die bi a wa fam no. Tina ma wo de sa ne ba bonten ala. There be. Menyum bi anya me de fa me so ba no. O de ba for botaye. Mun say abrabo aye wo mu obia ne ne situation a wo wom. Enti na nwum bi e beba no e wo ho se e be ma nipa nyina so. E wo ho se be ma nipa gidie because edru mre bi a wuti misra na afei wa hwe kra wo afei wo frɛ nipa no hu ko pa wo mfa. So ho minimo bi akumase fie oto wankyene kro de be ye na duane kra na eden age so kosere. So ho e bia wanya bibia ba e bia that time no next girl de beto nkyene no oni bi. Tina wasa okosere nti life no se wo yesresrefo aya na eya ti wutie nwom na nsem bebre wo mo se wa sam sim fiapem ye wo da kro na da kro nso ye wo fiapem erade ne wutumi yesoso enya medie we na wontumi nye ema mensre ansa na medi eti nwom na ya na ye nyame asem eba ema wunyina so eti nye situation bi ana bibia wukom ena de ba eno nso wo ho ba nyum we enye no na mum nyame de ba say wona e bia nipa nyina bu won sa wo yesresrefo no e be hunu se nyame wo mrepa enema nko yesa na afa na enema be yeye e ya de so bi enti na Bible say yane ya yaso an so abre yemfa mra ne nche na chese wo hawo ne amane wo ho ba de mre bi wo ho no mo nyame timi so ye wo sa wo te ase aha enti no nyame asem ba de wo hunu ne de wo te ase fa no eno na be ye e de ama wo bibiara ni wanyame ntumi nye asetena mu eradi tumi ade nyina yo meka masem atre nyame obetie eno be ya mame nyame sha no nya okese love you mintufo oh de meka ne se abrabo mu wo mu a na wote ase na wo nkwa de a hunu se obebra wo ase na wabu nipa na wahunu se nipa bi aye nipa na emom no wo nsa nipa mu afa de wo hunu ya nemfo ano nka because nipa de wo ka bia no e wo nsunsuan so a e de ba de wo hunu mpo no se nyame ma ho kwan se ka enka because de da wo so no eso sin wo bi de enti hwa so na bo wo bra nyame se bo na eno ene bebo nyame NYANSAPO TV that's papa won say ebiase nyame do ye nyina but ebiase nye dem ma ye nyina ebienye sike burusu bebre bi nso koma de wo mo saa na metra se dwene ho say enipa bi wa afi hyase omo nsreda abrabo yesu saa ni mugiase saa ebi mu ani agipa o ebi musini bi nti ye betena America na me fidi abrofo akomode wo mo na menim se me free Kumase na menim se akomode nkofo bi ma na boro so ene ye beboabo atoto ye nsa ase meni masori ma na ma frefra so mfo ni bi aka ho se ne Piesie Ester gina me nchen ene odisheba president gina hey Obaapa Christy nso gina inside ene masofo bebre ene me ho kafo ya donso ene e fra America aba
Yabuta ye ba ko pe se e be ma ekunafo a wo mu sun no ena ye sidi ama wo mo ena mehunu se wo masere pa wo mani agi pa yenye o medidi afei na ye ba be ma wo mo entuma ne akyade bebre impenifo bebre nso nam kwan so ba na ye bo mpa ye sa impenifo ni nyina so ba bedu ana o ma be ye nhira ma wo mo nti e ba se wo mo mu sun ye be ma wo masere kakra yabuta ya no no last year ye be ye na next year no nyame adu enya abrofo akese sika wo mu nsempa next year de me say ye ba ye beji stadium ankasa na beji baby kese pa ne aye na the way sabi mi hu say Piesie Ester serve wo mo audition ba serve wo mi so makọ serve bi ye de aduane kosu o manim this time no wo no ye stars ye stars ye wo service papa it's so wonderful to see them. So happy, sir. Piesie Ester na omuta hu no TV so no YouTube no. And ono na odi aduane sisi o mupunu so ama wo mo. It makes life beautiful. It makes life so precious. And we will not stop here. We shall continue to be a blessing all the days of our lives. Amen. I wish he said, Anka, my father for Anka, when me young fan penny munyamanka, ye partners. Yeah, America, yet I want some show cast by Nuswe, ye. Banka, Nine Chino. Me must sorry, baby, anyhow. Minimum, minimum bia. But my baby ain't sure, Mutizanka, so funny baby, coming home. Wait free, me, and woman in Abishia. Because Nyamesum and yes, I will preach you. Nyamesum and yes, I will shall come o. By a Kanyamesum pa. And come over whom for ya, ye jay at yenina, yama masterno. Waiting Nyamesum pa is a sanka yenina, yen come mum. And yan tokwa, yet your soon, your yekasier, your wobiani doni bie. Yenina yanka mum kakra, Ebema Ghana yet the pa. Ebema Ghana yen shiranso pa amanipa ho ato mo pa sa asofo no nyina ebetimi aka me wa me aye adwumade yanka ebe yen shira pa wo Yesu dim amen. Say me ba kromo a me ni afutuo for you for me afutuo for Ghana nyina ukotena brochi ade ba kwa usua ne say obi e bom pa ebi si fix the country ebi si say onim Ghana your problem ya ade ba ko pe yen ka no correct. Problem is Ghana from politician to Osofo to deaconess to Osofumame to elder to usher to the uncle sorry to Galamsey for Obian Kanokre. Ghana ni Bian Kanokre ade chomon so bi ekokrom yakopo obi ebuno. But si ye nyina be fa adwin so nim o man ne say Obian so blame obi so o man ne say every president every ya me say si ye nyina be adwin say say ye twa ye ho ntora ye di nkontompo anti no yenya nkontompo di ne nka no krankyere ye ho papa dollar ye dwane ni bejai dokuna ni boa ye den so bejai dollar kosoro obi akoto ade 2 years ago some na ni dollar ni wan fa sa dollar na nkotobi obi atum no nso atum but onu nso complain so man ni mo aye den entro ani akohwie lies ana say Ghana o entro si enyina ye be ka ho si enyina ye be gyan ntro na ye di no kura ama ye ho ama Ghana man ya I'm telling you enya abrofo ne be sesa Ghana o enya IMF ne be sesa Ghana o nya America o Ghana fo ya ye wo kuro isu egina asase isu yi oman be ye yi a efri ya oman be sai nso a efri akohwe ni ye ntro president any wa ye security any wa ye messenger ye nya ntro yenya akohwe ye nyina o ani asofo na ye nka no kura ye nyina ye nka no kura me kan bi Ghana be ye yie pa medam asenya me nsira mo ne kura no de kura ye hu se uba ye wode sheba peninsula ana ye ma me Piesie ana Obaapa Christy wonu mo wo ayonkofa sonko enim se ahwentofo edoso wo Ghana ha edien sonko na wahunu afiri wo mu a oni wo mu ayonkofa no eye sonko sa on Piesie Ester ojina wa ye nyame adwuma che pa o
na me can be say ase ese nansen na we pie bi maami brown one bre na me hwa no nim sa me hwa no ni nyum dudu egu YouTube enyum bi auto ye say ebusia kontonchi bi no jai oh na me de nyame asese nyame eyi na pie sei me do no me pe na sempa na eye nyame na ne bra so ama no we pagya me a ogyina me ntia wa be ka me ho a ye ne ye adwuma se minim se ne ama da ye ne mu so eno nti na Piesie gyina me sen Priscilla ye me ba oye me ye mo ba makoma ba me ntuma mo ba nti me hold on in high esteem. Yo arefo sami se wo hwa afei na ebre na so asami minimum ekase adeche nankasa edidi awie yanom nso awie na afei yamma yensa so aka ho na afei na eduru entoma nankasa so na de enwanwa ne se Kennedy okumpreko Japan asin center onwanyamfo ono so de nanimonyam de aba beta chesisi a ama akoye ne gisam ene ye ma me kurani bia ne ye papa kurani bia oba ha bia no akoye nhira na obepia ne gisam ono so de abebomu ne se sofo adonten anase bishop adonten boaten yes afefedie yi no ono so bɔ mmɔden na okurani bia obenya ntoma bia no ubenya 100 Ghana tete osika no 1 million de aka ho a chese eno so eye ayeye de a Kennedy okumpreko Japan wono so oba ya wonumnyamfo oba be ye nyina ye nimpapa yi nani so ade hunu se afi opese otu franka na wode ma New Patriotic Party amanyuko na washa ase no oboabo no ho dendenden eti ene yi na se yewura bishop adonte boati chemo ne ne wo US memo na afi de woto nkracha sika no ene hu se wayi a ekura no opepepem ahensia 600 million cedis na say ekura papa na oba no abeche na ode ama emma ekunafo a won ma bepiem hanom nyina eti arefo se wo hwa eno pepepe na ahya ase no 200 Ghana cedis ebubomi bi ade ma nipa mienu na makono makochem yenim sade ye maame no ekunafo sade wo musi ebo mpaye edifa wono mpaye nso nyankopon ti nti akoye empaibo eni nhira eno mu nyina wo mo ede emma Kennedy okumpreko Japan akoye ne gisam ewo nato hanoma enye asemketo akra sa me hwe wo mato sante ene so ma hye pepepepe obi akra ne card ye enti card no ena wo de kɔ na wo de akɔgye wo ntoma mu wi nipa mienu mato aso mo abaje mu 200 Ghana cedis na afie mo kɔ abontena makɔ papam sa pepepe enegu so ye wo se Kennedy okumpreko Japan mo nyamfo yi ono so ene ne dom a edi na ti ombaye ena wo ma agi nkonwa wona wo hye mfimfi wo baye wo ta aduane asa achensuo enu ti na mbe wo se apron eboni mu no na ye se ene ono so abaye akwa wa hanoma enye asemketo ama me panyini ba akwa wo hu ne onye ne ho enu abebu nkotodwe ewo nanim no opese oni nisia ampa ene woni na hia akwa ni gisam ewo hanoma de ma ne bebre na aka ne se onabo ye beto de ama wo mo se wo akoduro woni minyansa oka no kre na wosa wodo ene tema ede ma ekunafo a sede ye nyina yenim Kennedy okumpreko Japan Ghana ha no sa pepepe ena etie wo hanoma ene enya asemketo a ewo nato hanoma bishop adonten boate ni dwumadie no akoye nhira bebre NYANSAPO kasa mfonyini so ena waso enu ani eguso a wo hwa wutie sabi ebinom eye wo momodi dam ewo won nam ani ebinom enso ka ho a wo nyina eba ya on bepie mu emarem se emema ekunafo ebi nso efrem a emema ekunafo ebi na edi ka sisi a ye wo se obema kurani bi wono nso epia wonmo eba no enya asemketo akrenti enya manko a enene sa afefede na adoye a bishop adonten boaten Kennedy okumpreko Japan bishop ene na safo emu asofo kudam wonu fra America memu a wono na ni soade hu we danso na afom nyina wotaye eso saade nyankopon e de adoma chede yi eto ne boso sabohwa ne yire ena bishop esubonten boaten wa donten boaten woni ne gina ope no ne yire ne ene hye ahuso a eye ahabamono green no wono gina ne nche pe na ene yie wono na safo Divine World International Chapel ena wono so daye ya wono mo de sa do ya ba abeka Kennedy okumpreko Japan ono nyamfo no so akoma amene wabepie mu asante mantem hanoma wode nenu nyam abeta ekire no yeguso a e wona to
Yebeko Subiano, Yebemo. Yadaswa, I will not or I and Asem Ketra, Bishop, I don't think what in the Jumedi, I want to say, happy smile and Nidia, and as a Syrian Nidia woman. Afraid ye, and yet every about one more match or match a dear, can I do compare with Japan so be Piado 1 million Kobiao? Yanni, my meaning, command say, when Yanni, you Mammy, a signer and the SIO. And a dear, many papa. Me free fear ban, na me ni lol fem ko bo obosia. De bia papa ne ba me ba. Eto me nya bi. Nenne no. Me nya ntoma. Masa susu adidi. Chese obenya akokọ seleba akokra we ni ne ye nyame a. Na susu ene se me nya bi adi. Ama me nya bi ama me ba adi. Ama ma se nya ye fense. Mr. Kennedy Japan. Esika anum se ne Nyankopon na ehila me na ebi aka me nua mu nyina de eche so ne se ye fompa ewo sankrofo Nyankopon ehila wo mu omuma omasefo enye nhila na afenso so nimdie ni nyansa Bible says se obi ehwehwe nyansa omu se ono asafo awrade de aka bia no asafo awrade mfanka omo na so omo kwa Nyankopon so omo na taban na abofo ataban so no fo mu koduru fiasumdue na ade achi na se ehu ne han fefe na ye de aseda na de ma bishop ebinka obi biala wo wa ha bia medamase ya ebinum so wa hanum ya ma me so ba ko wa hanum na asem areho asem odi tu dwa na chese ahodwuye ne wo dem ho nyina no na aye ni so sanse ebra wo warewie ne eni bosomi mienu kra na ne kunu to ananom onse do enei nyame aye nadom wanya ntoma no eni ska ne bi ya pese ebisa ma me sei na de na wo beka ya beka ne se Nyankopon enhira Kennedy Nyankopon to ne nkwanam Awurade ma ne nkwa ahoɔden wom na dabia Awurade enyi natamfo emfiri na kwam na dabia Awurade ma ebi mra ne nsam na wonya bi ma yensoso na dabia no yɛda yenso dabia bɛka ne mpaibom ɔne ne yere ene ne manyina nya manyina ene betimi ama omukunu ayesane a ɔyɛ no ɔbaa bi wɔ hɔ anka ɔmpene ɔnso wɔ abusua bɛɛma ne wɔ abusua na nso so no wamfa ankɔ na abusua mu wakyɛ ama menso so enei me ba e menya ntoma me didi amen me ba me ne me ma ye didi amen ma san nya sika me sari afro ka akọ ti ada na se Nyankopon nhira ne bebre Awurade nhira no no wonkoso a enya nia e chense ye da na se bebre se da se ye ma me nso ensema wodi tu edwan na ye se enei wono so enije na balance wono ba se wo mu bedidi anom enya entoma ene akyede aka wono so Kennedy okumpre ko Japan enso de ne de abebo so ama onije no akwakoye mienu e wa ede NYANSAPO kasamfonyi so egu so a ye to aso adofo enya asem keto akra sa me nato enim na yeje sa ore dom a egu machi hanom afei efie inside wodana nkasemu a enye edom keto ene wa edom no me ha mani nka omo yakobe se apem ewo honoma Kennedy okumpre ko Japan so eba yeye wo kirema tetiwo sika no no 600 million ena eno so wode abade ababeka bishop adonten boaten ho ama wone na safo ene ma a wono ba ye no no won ba ye eti wo mo jeja ha no no yenhwe se eno sika no a ye de ma wo mo no eye opepem mienu tetiwo sika 2 million nipa mienu na wo se mo kopem eno na mo hu se wono mo abonten anoma wo mo papa mu na nipa mienu bia enya eye opepem ba ko 1 million Papa, ye ni nkomo kakra. Papa, na mpacho ye kurani ana? Oh, me kurani pa. Me kurani. Emra tintin be se ni na ho kani film. Me ho kani no. O fe be mfie mienu ni. Mfie mienu ni. No film. Enti uti dwumade enti na wo ba ha. Ai. Na wadaruma wo ba no se na wo nso. Oh, me ni age papa na dwumade na koso kama asundue mu. Oh, ya nya sika se nyantoma kora abro so. Ejama me ni age pa. Me ni age. Eti ya sell ye say yan krenton kwantenten ma wo mo a ye ba ya be chiche ne ma nyina se Awurade mo a wo mo na omudwumade na enkoso na fi bia so nyame mo no nsa ma chiche bi sa ma ye ntrans sa da wase papa ye da se aya na ye ta frɛ akuranfo se wo mo mra pempi no enuanom ma na ya na yehu wo mo nenso no we aye be ma wono so ewo mu bia eno so anya se ma me ba akose opese okasa ma me de na nso beka ye kunani wa hu me kunu kwa adwuma aba eno anu no foka ye te ya ne se wonya accident kwala anu kro mususha omukura me na omaba omususha ti papa ya sira no last year oboaye afi we su nyame nsira no Awurade ntu no nkom me yekremoni pa na me kasa me di na abompa ye be ye onwa ebe buru adwene ne nti ase so
papa nyame nhyira no awurade ntu no nkwanem enyo bia na obi wo bi pa na so no onkai mobro onkai kunafo onkai nyanka eduana wa ma ye bia di sister na sefo nhyira nko a da nyame as ya maame okrani ba konso no so de na rehosem wode ato ya sabo hwe nipa na hyase de oma aye no na wobia ogia na wopie ogia na wopie no konti yenko insane yenkore Sora edom no edaso ejinem edom no edaso etem a enye asem ketwa na NYANSAPO tisi monte so kakra se yemisa bisa ma ne bi ne yenhwe se won mo gene sa ka wo se yebeto aba no se Canada kompra ko Japan enyanko a se obedi MPP animu a ombeto aba ne ama no na mbisa se na edenti na ombeto aba ne ama no omo se papa ne ka no kre de wo mo sa be ye kra sesi ano kra sa ase wo mu gidie mu kena tanse ebinum se won mo bo besia ana de fa ka de bae wo mani ana wo mim so mbeje wo ntoma no mo didi age wo mani akọ ana nso ne 1 million aba be ka ho a Africa na de kompra ko Japan center na se bedwani wo ti sa hwa o mo gi scanner na obi aba na wo de nyame nhira e de amana ena kunafo mai emrewa ebinum kura betimi awo no enhira ane nhira nsama won mo ka e de to yewra no nyamfo Canada kompra ko Japan na brabo so no akoya ne gi sama ebi aka bishop adonten boaten one ne yire ene na busia wo free United Nation e de wo mani be pie mu Ghana mema no wa sebo sa afeda sese de ene won mo ba wo mo de abrofo kokko ene de beba wo memu na afi wo ma be adoye na wo mo eye no yakasa na bambon sam nso eda fam boko ye hu asrafo ana ye hu aposifo a won mu nyina ewa ha won mu hye sane be a bambo ebeko enkan kama ede ama ebinom kwa wa won mu fifiri chi ana eba ya enei sede ana ase won mu mfruma obi ofiri ha bia nso adidi a wame a wosa eko enya na nya sante ketwa o adama nyina bomma we kura nipa no kono no abomma ebi wo soro ena ebi wo fom ese sore sante na aka no a ana entoma na aka guo Canada kompra ko Japan so ene ne mpanfo na etiwe ana bishop adonten boaten wono so ene ne yire wono so na gina ho na asafo mani bi ana ene asofo na o mato sante a yeyi wontuma mawa na wokọ animu na wakọji usika fefefe na afi wo de apie na wokọ enti sante a mato ni nyina no wono mo hwese obia ebenya ne ntoma na wanya ne 1 million na wode aka ho na wode akwa enya asem ketwa sade mekans mo nsa osra ni bi girama wohwa oboa no ma ye ntote sade ba bibia be kama na enko fam na sipo bia ma aha eye NYANSAPO kasamfonyi ane woni go so a wohwe bo mo de subscribe na share na like famai abra ye wo na to ade be koso bia no ye de ebebere mu obi anke bi friend na be sham what after is the senior be one woman the senior me and woman so eni pe na be what be na pie e what be ma na jata kuma how bet me that so mine how was your mind to me ye bio
Your friend president of the president. So, I can afford to and young Kenty. Obeka na dey na e ke jana be so minimum mo. E wa dey that so you o ma Joseph. You say say you no fit so you here. But do you Joseph, na man say ya prime minister or Idrissa. Ya ba be ya dey say go no so. E wa dey for Ghana say. For Ghana say. Ma omainu sorry na wo fomu sa no ye beso bi an so. Ma eni pabu so no ye beso bi an so. Obi obeso ni bi e ma ni hu den onye ni monya mo ni pa ni. Na ye bom pa ye se ne dia ye gina dem abom pa be ye enkaye. Si ye kabo mo bom pa ye ma. Na di Ghana se ne nsa. Minim se Ghana se ne nsa Ghana be sesa. Minim se Ghana se ne nsa Ghana be ye. Minim se Ghana se ne nsa Ghana be twa. Ghana be fasi. You predict what money cheer. Send you a cheer at the children, money children, money Pierre. Money Pierre. Money Pierre. And the Ghana Kunya Shanisa. Your bomb pie say you do this so in a minute. And you pay 90 pounds me in a Pierre. You need Pierre so about the Ghana, you're the best selling something. It sounds like you don't know your mind. That was his 20 and 5 box. That was his out 23 and your pack. Now, wish you on who by you. And my area won't be a man. When the young summer, the book, the man is about this. 20 billion. No money in the year. One more in the children, more loyalty, more truthfulness. One more family plans. The other Ghanaian country. The vampires are good as being people. They will be a eternity. I'm here with some by the Ghana sentence. The Ayaka would that way. I want the Ayama Kunafway. Yet, Genesis for the war. Say what the formation of patience. Formation is MPP for you said that Papa the man will be Papa the man will be in function inside. I ain't Shrano. Not gone and fallen to my benefit. For some, when young for Kennedy or compare Japan, as Saint Central, Nashibijani, one as I won't say woman Musuna, a sofo bishop at Dontain Boatin, and then a sofo Gudama, Bipia Domonse Gun so a bompaye, Eddie Amano, a Honomo, what chair of Puma Hinsiano, every Eddie a million milk for Umbipia will be 1 million. Now a fee and a Medinan Casa, a berry ya, a sofo no Monsa. Egunu so ebompaye amanu ekunafo wo momuni bie erisia eni nyanka nyina bompaye edi amana empay bontiti nyanse wotwedi amponte krafo ma hotem nkumachi obema na hoden sonko na ni suade hu na opese obedi NPP amanyuku no etumi bam ansakra na Ghana memu ni nyina so etimi akoto aba na wo moyi ni se omampanyini enma eno so etimi ayeye wo hono yo yahwefo amohwe free achichi ni menche nyansapo kasamfonyini ena muguso amohwe dwumadi a yede ba ya yato ni din say happy smile sidie a enije tachi enye dia rehote chira bishop adonten boaten ene na safo wono hyehyeye na enemu ema o ma unique se Kennedy okompre ko Japan Asante center ma hye bedwani enso de munyam betachi na aha ena yedi dwumadi ni nyina yede eberie so hwep no so na ahwe de man se bibia aberie a obi ade enije ene de apinti aha ena mo nso yedi mu sie ni ane kaje bi da foforo ye beto aso midi ene abusua pani osu aduom ye mamu nyina mo ene hwa wajen ahenewa Adentini ebube ne brebe ensesi ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mountuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratama the confirm ne honhon hia na America sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya